Shaba fethu kule video ade ngipostile kababa uGugu Dlamini la New Prison la eTextile la ekuthiwa khona izinto ze-manufacturing including ilento ingubo zokuthungela ingubo lezi egqoka ababoshwa ezithungwayo. So kulaba fethu abafikile bangi-inbox abayinqaba abanye engibaziyo nabanye engabazi. Ngazama ukubanika ama details ukuthi mhlawumbe bazomtholaphi ubaba, then bathembisa ukuthi vele bakwi process yokuthi bakwazi bamsize. Kunomfethu nje one success rate enkulu when it comes to izinto zama appeal ekuthiwa uThaba Mpungose wempungose attorneys okhona nala on TikTok yabo. So naye omunye umuntu engikhulumile naye plus engimjwayele, so washo ukuthi vele basohlelweni baseyinhlolweni zokuthi bamsize ubaba njengoba manje. So sebeke bayenza ama consultation nejele nayo yonke into yabo. So ubaba ngicabanga ukuthi yona indlela angasizakala ngayo lo mfethu, futhi ngeke ngithi ubaba umfethu lwana ukuthi phela ngiyazazi inwele masuyishiye kanjani, kumele buye ngathi umdala kube ngathi ikhehla kanti mhlawumbe untanga nje yabo. So ubaba yona indlela angasizakala ngayo njengamanje ukuthi enze appeal and abe nenhlanhla phuma, ngoba ukuphika icala mawudonsa nje lezi igwebe ezinkulu njalo kusuke kuzosebenza against wena, ngoba ijele lisebenza ngomuntu othena uyalivuma icala yabo, lisebenza nge-reputation njengoba liyo corrections nje lifuna ukuthi wena kube ukuthi uyalivuma icala. Akusho mina lokho ijele, so ukuthuka mina kusizi esingakwenza thina ukuthi stoyitoy against ijele ukuthi why ijele likhipha imali lizokhipha abantu lithi abawavuma amacala kuqala yabo. So ukuthuka mina akukusizi, wena hamba ubuza abaphathi bamajele or Minister of Correctional Service ukuthi why kuma procedures enokukhipha iboshwa nina nithi umuntu akalivumi icala lapha kuma social worker, otherwise adonseke kuze kuyovala. Kuba ngcono uma kuthiwa udonsa igwebe efana no 10 years 15 years, ngoba ukuthi kulungile ngizohlala u15 years wonke angivune parole, but kwisigwebe esifana no life esingena minyaka yabo leyo, uma uthi wena uyagoloza ukulento ukulivuma icala usuke uzohlala isikhathi esingakanani, ngoba kusho ukuthi wena usuyidecide ukuthi uzofela khona. And i-aim bafethu ukuphuma umuntu ayohlala nezingane zakhe azama ukuthi ahlele impilo kahle. Uma ukuthi ufuna ukuyi-challenge uyi-challenge, and ifile ka-DCS has got nothing to do with ama-court proceedings. So ayikho into ezothi wena walivuma kwi-social work icala manje usuza la. So ngisho ukuthi ubaba lo idaba lakhe la-attend khona nabafethu bama-TV abasakhuluma nosingabakho Nxumalo lo spokesperson sa-correctional service bazama ukuthi bamthole ubaba bakhulume nabo babe ne-interview naye. Ziningi nje inhlaka mfethu ezivelile la willing ukuthi imsize. Let's hope ukuthi ubaba lo uzosizakala aphume. So as for laba mfethu abangithukayo la anginendaba nabo, lethu abe ngi-insist ukuthi istory salo baba ngisichaze khona bezosi-understand ukuthi into yakhe ithanda ukuba nzima, ngoba i-parole board ayim-accept umuntu othi icala kalazi. I-parole board ifuna icala othi umuntu uyalazi. Ama-social worker afuna umuntu othi icala uyalazi, ngoba njengoba nje kusuke sekuqediwe la kugweba lapha basuke sebedila nomuntu yena abathi lo muntu udonsa isigwebo sukuthi sizodila naye yabo. So ke asithembe ukuthi i-appeal yakhe izoba successful, or at least athole i-appeal bail ezizinto ayifight sesekwazi ukuyihambela yena iminyanga afuna ukuyihamba. Asithembe ukuthi yonke lento izophumelela, ngoba isiyacaca ukuthi yaphi mase kukhona umuntu othi no mina ngiyenzanga leyo nto, mina lo muntu akayenzanga leyo nto lekumina yabo. Njengoba ingane nje siqalile yaxebuka yasho, and baningi abantu ababoshule lama rape nje kubangwa yona le mizi, kubangwa into ezincane nje umuntu amane athatha ingane ayifake ngale camereni ayidlodle ngento ethile athi wena hamba uthi umalume urapile. Baningi kakhulu, and yazi ethi masothi siyabheka a common case webhaya abantu beboshelwa into abangayenzanga kuhlezi kwi-rape, and kuyadabukisa lokho yabo lodwa, ngoba kusho ukuthi kunabantu abasebenzisa ngathini ubona or igender yabo yabo lodwa ukufeza ukulwa izimpi ezithile yabo zasemndenini or zakuma relationships.